ngo twimukire ku nkuru n'ubundi ya hafi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu gitondo nk'uko twabibabwiraga yuko icyorezo cya hantavirus gikomeje kugenda kisakara mu isi nyuma yuko cyari cyagaragaye mu bwato, aho ngo muri Amerika ngo abantu babiri bamaze kugaragaza ibimenyetso bya hantavirus. ubwo nikabaye Inkuru ivuga ko ngo abantu babiri muri Amerika yego ngo bari muri bwa bwato, ngo nabo bari bafite ibimenyetso, ngo nyine ni babiri muri 17 bagaragaje ibimenyetso, ndetse umwe yanasanzwemo virusi ya hantavirus nyine ya hantavirus, ariko ngo iri no ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi rero byatangajwe n'urwego rw'ubuzima rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika NNS, aho ndetse rwavuze ko aba banyamerika bose ngo bari muri ubwo bwato, aho muri ubwo bwato yego ngo ibintu bikomeje kugorana rwose, ngo buri muntu wese urimo hariya ngo batangiye kugenda bamukeka, bamupima bagasanga afite ubwandu. ubwo suko ibintu by'akato bitangira. Yego, ubu niba bari bagezeho bakigendera tayari, ubwo abo bahuye bose n'abo bantu baba muri buriya bwato. icyiza ni kimwe nuko ku nkuru twari twasomeye abantu mu gitondo, yego bavugaga yuko buri gihugu ngo cyagiye gitegura iminsi runaka, ariko ihera ku masaha 48 ngo aba bantu bazava muri ubu bwato bagomba kumara mu kato, kugira ngo bizere neza yuko ari bazima. ibyo byaba ari sawa. Ubwo rero bakavuga ko iyi hantavirus muri ubwo bwato bwahise busa naho bugiye mu kato, kuko bwageze mu nyanja hafi y'ibirwa bya Canary. Yego, ndetse ibihugu bitandukanye byanze kubwakira, ngo byanga nuko n'abarimo ngo bashobora kuba bajya kubyivurizamo kugira ngo batabyanduza abandi. Cyakora ibi bihugu bitandukanye byatangiye kugenda bicyura abaturage bayo baburimo, aho abenshi bahitaga babanza kunyuzwa mu kato. Ubwo rero hantavirus mwa bantu mwe utagira kwigengesera cyane. Hantavirus ikomeje kugenda iteza ibibazo. Riya nubona icyorezo nk'iki ngiki cyamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo yabyoroshye, ujye utitiramo cyane. Iyo niyo hantavirus nawe ndebere, nubwo kiba kingana gutya, ibaze kiramutse kingana gutya n'ubundi ukujyamo nta no gutera amaguru rwose. Yego, hantavirus bakaba ari akanyangingo utanabonesha amaso cyane, ariko nyine ntikabura kukuzengereza kakagutereka hasi. kuzengereza rwose, kwigengesera ku batuye isi muri rusange. Abaturage rwose ngo muramenye mwirinde. Arya ibimenyetso ngo ni ibihe? Ibimenyetso ngo bimeze nk'ibya malariya, ndetse ngo bikazamera ngo nk'ibya grippe. Niyo mpamvu babwira abaturage, nuramuka wiyumvishe mu burwayi uzashaka uburyo wanyarukira kwa muganga kugira ngo umenye ubwoko bw'indwara urwaye. Ni hatari. Ngo malariya, umutwe, kumva gucibwamo, ari ikindi ni iki? Ni byinshi ko inkuru abantu bari buze kwisanga, ugashyiraho na grippe. Yego, ni byinshi. Inkuru abantu bari nubuze no kwisanga ku YouTube yacu, ikiganiro twari twagikoze mu gitondo. Yego. Ahubwo
twerekeze muri leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi ariko ku ntambara yabo bari kurwana n'igihugu cya Iran. yego, Baravuga bati Donald Trump yariye karungu kubera igisubizo cya Iran ku mushinga w'amasezerano ya Amerika yihariye. yariye karungu. Kurya karungu bisobanuye icyo yiva? Ni ukugira uburakari bukabije cyane burengeje urugero. Ubwo uri kumva uburyo biremereye. Kurya karungu. Bariye karungu. Ibintu ntibigoranye. Biragoranye, ni ikibazo n'ubundi nyine cya Iran ndetse na Amerika. Iran yo ivuga ko umushinga wari ubabwiye neza. Igisubizo Iran yabahaye nyine ku bijyanye n'umushinga w'amasezerano bari bagiranye yuko ibintu byakemuka mu mahoro, intambara zigahagarara. Iran ivuga ko umushinga wa Amerika wo kurangiza intambara yayishoje kuko Amerika niyo yatangiye intambara. Yego. Ifatanyijeyo na Israel urimo ibintu byinshi bidafututse. Mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zahaye Iran umushinga w'amasezerano yo kurangiza intambara zayigabyeho zifatanyije na Israel, yari igizwe na paji 14. Ayo masezerano yego igizwe na paji 14. Paji 14? Yego. Iyi propose kwihambaye cyane. Nyuma y'iminsi Iran ivuga ko irimo kwiga ku masezerano. Kuri amasezerano bayihaye ku munsi w'ejo ku cyumweru hashize tariki ya 10 Gicurasi, Iran yatangaje ko yamaze guha Amerika igisubizo cyayo ibinyujije mu muhuza kuri iyi ntambara ariwe Pakistan. Yego. Nubwo muri uyu mushinga hakubiyemo ibintu byinshi, Iran yo yavuze ko mu gice cya mbere cy'amasezerano hagomba kuba kwibandwa ku guhagarika intambara no gushaka uko haboneka umutekano usesuye wo mu nyanja ndetse no mu muhora wa Hormuz. Umwe mu bategetsi ba Iran yagize ati, igisubizo cyacu kibanze ku buryo intambara yahagarara muri aka karere, cyane cyane muri Liban, ndetse no gukemura ibyo tutumvikanaho na Washington. Yakomeje avuga ko igisubizo cyabo gisaba ko habaho ibiganiro ku bijyanye n'umuhora wa Hormuz, gahunda y'intwaro kirimbuzi ndetse n'ibihano Amerika yafatiye iki gihugu. Iran kandi yongeyeho ko igisubizo cyayo cyakurikije ukuri kw'ibihari kandi kiboneye, bityo ko yizeye ko Amerika izabyumva neza maze ikemera ko ibiganiro byihutishwa. Iti ubu amahitamo ni aya leta zunze ubumwe za Amerika. Kumva? Donald Trump ntiyanyuzwe n'igisubizo cya Iran, aho yavuze ko iki gihugu gikomeje ubutekamutwe kimaze imyaka 47 gikorera Amerika. Yagize ati, Iran yamye itekera umutwe leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'isi yose kuva mu myaka 47 ishize, gusa ayo basekesha baraza kuyariza. Abyumvise? Nawe rero Trump ijambo bayakoresheje ku mugani wa babandi nawe ari gutera abantu ubwoba. Yongeyeho kandi ko yasomye igisubizo cyose ingirwamuhagararizi wa Iran yanditse. Mu magambo ye yagize ati, nasomye igisubizo cyatanzwe n'ingirwamuhagararizi wa Iran, sinabikunze na gato. Ni ibintu tudashobora kwihanganira. Washington yohereje Tehran umushinga w'amasezerano y'amahoro ugizwe na paji 14 mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize. Ubwo ni ntara amasezerano nyine n'ubundi Iran yamaze kubisubiza. Ibyo Amerika yasabye harimo guhagarika intambara, ibijyanye n'umutekano wo mu mazi,
ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz ndetse n'ihagarikwa ry'icurwa ry'ibitwaro kirimbuzi. Hakiyongeraho gutanga ubutare bwa uranium Iran yamaze gutunganya, bikekwa ko bwatunganyijwe ku kigero cyo gucurwamo intwaro kirimbuzi. None si ikibazo nibaza, hano harimo icy'ubutare bwa uranium. Yego. Icyo mbazaho, kuki Trump ashaka ko babumuha, Iran ikabwiyambura ikabumuha? Ngira ngo wenda aho reka nkubaze ubundi bijyanire rimwe. Ikindi ni ku bwa Trump. Trump kucyumva ko baganira bakasoza intambara, kuki ari kuzamo umuhora wa Hormuz bigahita bimurakaza cyane? Nicyo kintu buriya cyamurakaje. Ni ngombwa kuri umuhora wa Hormuz Iran ishaka ko nyine Amerika nyine babireka, ariko Amerika kubera iki Trump adashaka uyu muhora awurekura kandi akaba ashaka kufungurwa ariko Iran itawugizeho uruhare? Nibyo bibazo bibiri. Cyambere nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Trump ndibuze gusubira kuri slogan Trump yakoreshaga ari kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba ukibuka baravugaga ngo make USA great again. Sibyo? Yego. Aho ngaho bitabyumvikana ko bafite intego z'igihe kirekire. Baragambirira kongera kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cy'ihangange. Yego. Nkuko cyahoze. Ariko se ubikora ibyo ngibyo bigeraho tera ubwoba ukoresheje igitugu. Ni hatari. Icyo ngewe navuga nawe yaramunaniye. Icyo ngewe navuga nuko aka kanya igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yego, gifite icyo nakwita nk'umuco mubi wo kumva yuko isi izabaho uko bo babishaka. Yego, ibyo birashoboka. Yego. Sibyo? Birashoboka. Ariko se bizashoboka ku gitugu? Bizasaba ibiganiro. Bizasaba yuko abantu nyine ubumvisha impamvu ibyo ngibyo bikwiye kugenda gutyo. Ikindi cya kabiri, iki gihugu cya Iran birasa naho ari ibintu bateguye. Uzi impamvu? Mu minsi ishize Iran yakoze icyo nge nakwita nk'amasezerano, ariko ku mugani wa Trump arimo imitwe myinshi. Yari arimo guteka imitwe cyane. Amasezerano Iran yasinyanye n'igihugu cya Pakistan. Yego. Ndakubutsa ko igihugu cya Pakistan ari we muhuza ku bijyanye n'iyi ntambara. Yego. Iki gihugu cya Pakistan cyasinyanye amasezerano n'igihugu cya Iran yuko nta muntu uzatera igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yego. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu urazi ko naho Amerika yari hafite ibirindiro muri iyi minsi. Sibyo? Yego. Bakimara gusinya amasezerano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise bayibwira ngo ngwino ukureho ibirindiro byawe. Yego. Ahubwo ibingibi ngenekereza ko ari byo byatumye Amerika irakara, ikaba yanatangiye kugenda isa naho ishaka kuzamura uwo mujinya ngo uture aba bavandimwe bo mu gihugu cya Iran, cyane ko tubizi twese yuko igihugu cya Iran bakiyenjejeho. Yego. Ese ahubwo isi n'iyo miryango mpuzamahanga
tuvuga ishoboye bafite ubwo bushake bwo gufasha mu gukemura cyangwa gushyira ku murongo ibi bibazo cyangwa nabo bagendera ku magi. Oya, Irani yo yihagaze. Se Irani njyemamo niriseriye cyane. Irani yihagazeho kuko buriya umuntu agusabye ibintu kugira ngo ubone amahoro, Irani niyo bagabyeho ibitero. Rero iyo Irani iza kuba itari seriye, Amerika ikiri propozo kugira ngo intambara ishire, Irani yaba ifite ubwoba yari guhita ivuga ati okay, turabyemera basi intambara ishire. Ariko gute umuntu uri kugutera ukumereye nabi aguha propozo nawe ukamuha iyawe, nabigoye. Ibyo mushaka namwe turabashyiriraho kondisiyo zacu ABCD. Nimumva mubishaka kandi ndakibuka neza, nibumva bazabishobora ibyo bazabigira, nibihutisha ibiganiro tubikore. Muri make ni kubabwira ngo nimba mutabishaka mu byihorere. Irani ntabwo igendera ku magiri seriye, ahubwo Amerika nireba nabi biraza kwigiraho ingaruka, kuko Trump abakuru ayishyira buri gihe, Irani yo mubayizane. Amerika yo ivuga ko muri rusange yego yo ngo kuba aba bantu baza Irani bananirwa gusinya amasezerano, yego bagomba guhita bafatira ibihano. Ntabwo baba mufitiye ikibazo ndibuze kwibaza ni kimwe ahubwo nibikomeza kugenda gutya, yego bizarangira iki gihugu cya Irani kitabigendeyemo. Sinzi, wenda ibyo ni ibintu umuntu aba agomba kwitega, gusa ntabwo bazabura nyine ibibagonga. Ariko Irani sinyaga ko intambara yazayirwana yonyine, Amerika nikomeza kwikaza cyane. Amerika nayo ifite abanzi cyane, Amerika na Israel nabo bafite abanzi. Rero bashobora gukomeza ibi bikorwa bikarakaza n'ibihugu bishuti bya Irani, usanga intambara iragutse cyane kandi nabo bakabihomberamo. Muri amo ntambara ntabwo ari uruhande rumwe ruhomba, impande zombi zihanganye. Intambara niyo bita intambara nyine cyane, mwese murahomba. Yego, nibyo ngibyo rero. Ivan, reka ngushimire. Wakoze cyane. Kadusoreza ahangaha, dushimire n'abo twabanye, ahubwo tuzasubire ku munsi w'ejo mu makuru agiye atandukanye. Ariko icyo dusaba abantu bakande subscribe kugira ngo bajye babona ibiganiro byacu bitandukanye cyane. Ubwo rero Ivan, wakoze cyane. Yego, wakoze kabisa. Umugoroba mwiza ndetse n'abadukurikiye bose muri rusange. Yego, ubwo abantu bagire igicamunsi cyiza cyane.